babukeli bethu bakaDuza TV nansi ke insizwa esocela ukwenza interview nayo sizwe ukuthi ke kwenzakalani namhlanje bafo siyaphila kanjani mfowethu singabaduza TV sizwile ukuthi ngathi kuzobe khona into ekhona la namhlanje e-28 eShaka so sasithi ke ake siphuthume sothatha udaba lonke njengoba lunjalo ukuze simthulele umphakathi wethu wakaDuza TV mangase nje utshele ukuthi namhlanje nihlangene ngani kwenzakalani la eShaka ngibingelele bonke abalandeli abasibukayo bala kwaDukuza uphilana wakamsezane isibongo la kwi-sub-region yakaDukuza kwiLembe region sizohlangana la ehall yaseShaka sizokhetha ubuholi be-sub-region nobuholi be-region be-MK so ke ngoba sibona sihlangene kanjena nje sizongena nje ngesikhathi esizongena ngaso kwaku-211 isikhathi sokungena ngaphakathi lapho kudeploye khona uComrade uqhamuka kwi-national bawu-2 bazosimela la ekuthenini bebe yiso ekukhetheni kwe-region le-sub-region yala elembeni. Siyabonga kakhulu mfowethu belibizile igama lakhe nesibongo. Ngilibizile igama nesibongo uphilana wakamsezane kwi-sub-region yala kwaDukuza. Siyabonga kakhulu mfowethu ke babukeli bethu bakaDukuza TV siyabonga kakhulu ngoba seshilo mfowethu sizoke mhlawumbe sicele mhlawumbe nala khona la iduzane engathi nansi enye insizwa la mhlawumbe engakisitshela ukuthi ke kwenzakalani namhlanje khona la e-28 mfowethu sanibona bafapha ngaphila baba mfowethu khuluma nokhuluma kamhlongo kwa TV kaDuza TV mfowethu sithe sizwa ukuthi kuzobe kunesiphithiphithi esikhona la e-28 MK ngathi kuzobe khona sathi ke ake size njenge-TV yomphakathi ethula zonke indaba zangaphakathi ukuthi ke njengomuntu ophuma ngaphakathi mhlawumbe usitshela ukuthi ke athina amalungiselelo ento enizoyenza ngaphakathi bona ukuthi yini le enizoyenza ngaphakathi mfowethu kahle njengosihlalo wase-128 sanimukela wonke ama-sub-region awu-4 eMandeni Indwedwe kaMaphumulo kwaDukuza samukela namhlanje sizokhetha sizobeka la umholi omusha wonke umholi okhona ubudizoviwe izolo ayikho istructure esikhona njengamanje sizokhetha sibeke umholi omusha yonke into iyi-setup izongenwa nge-list everything is under control. Siyabonga kakhulu mfowethu mhlawumbe iy'nhlelo ngaphakathi yonke into isi-right yonke into ihlelekile baba. Siyabonga kakhulu mfowethu sithemba ukuthi-ke siyoba nani mhlawumbe uze kufike esipheleni sizwe ukuthi-ke kuhambe kanjani mhlawumbe sithole nabakhethekile siyabonga nje kakhulu mfowethu thank you my brother. Siyabonga mfowethu babukeli ngitshela ukuthi ngize ngami la ngithunywe ngami la ama-national officials my name igama lami nguNkotho Sibilwane ngo-national deputy chairperson of Mkhonto Wesizwe ngideployed lapha ukuthi ngilethe i-message before ukhuluma ngale message comrades ngicela ukukhuluma ngoMkhonto Wesizwe. Mkhonto Wesizwe party i-party because she-registered u-IEC as a party. It's a revolutionary movement
ithemba labantu and ngomliwa bayayisaba le party i-NK ngokuthi thina sifuna ukutshentsha i-constitution yase-South Africa. Manje lento le nizobabona kanjani labantu abathumele? Kokuqala abantu abathunyelwe babhala ukuthi kungabi nama-programs kuma-subregion eyokuqala leyo. Abanye abathunyelwe phakathi kwethu bayenza ukuthi i-leadership ingarespektiwa. Abanye bathunyiwe ukuthi noma i-leadership ikhona bathi ayisebenzi. Manje comrades, kubalulekile ukuthi members bomkhonto wesizwe ube united, ngoba inhlangano yiyo enkulu between mina nawe. Uma sijoyina umkhonto wesizwe, there's a pledge oyisayinayo iyasho ukuthi mina ngilweli ngeke ngizolwela iyikhundla labantu. Kodwa ke comrades, kune izinto engizibonzevile soze ngihamba la ngaphandle, and angifuni ukuyimeza namhlanje le unit ngoba ngiyayifuna ukuthi ibe khona i-unit la. I'm from Gauteng, and I'm Veracruz. We are proud ngalo region. I know we have a violation. Ingawuphuma imali ithole abantu kube ba-disrupted ama-operations awomkhonto wesizwe. Comrades, ngicabanga ukuthi uma sihlangene so asihlangananga ngama-fragments, sihlangane as a united force. United we stand, divided we fall. Comrades, in everything, united we stand, divided we fall. Comrades, amakhono wethu awafani, angeke kusebenze uyi-one, kusebenza as-collective. Umuntu uyakuthanda awumthandi, but we work as collective. Ngoba into eyi-important umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe is a movement, a revolutionary movement omele ukuthi ikhulule abantu base-South Africa. Comrades, ngiyabona ukuthi ngiyawuthanda umkhonto wesizwe. Nami yilento engizoyifaka kuripoti yami. Manje sengingena kulento engithunye yona.
Ithi guidelines for the establishment of provincial, regional and sub-regional election structures. The national officials meeting on the 22nd and 23rd March 2026 took a formal resolution to collapse all formal provincial, regional and sub-regional leadership structures in the past and immediately replace them with a temporary elections machinery at the provincial, regional and sub-region levels until at least 1 month after the 2026 local government elections. The elections machinery will focus solely on elections coordination, reporting directly to the Secretary General and the National Officials Leadership Collective. The collapsing of formal leadership structures is a time-bound executive political intervention intended to allow the organization to direct all its energy, focus and resources towards a successful election program for 2026. Also, what we have again in 22-23 March, our national officials have made a resolution ukuthi ama-structures from province, region, sub-region collapse. And comrades, after one collapse, awumelanga sishiye i-vacuum. Kumele areplaciwe nge-elections machinery because manje si-concentrate kuma-elections. Yonke into ama-resource, yonke into ibheka kuma-elections. Then isho kanjani ngiyaqhubeka. The following of the guidelines provide procedural and substantive clarification for the establishment of elections machinery to drive a successful electoral campaign for Umkhonto weSizwe Party. Kusho ukuthi ke lama guidelines azosho-ke ukuthi kukhethwa kunominate abantu abanjani. Nanka ama-guidelines, structure to be replicated at provincial, regional and sub-regional. Kusho ukuthi i-province i-515 nani lapha i-regional structure, election structure izoba 15. Nama-sub-regions kuzoba 15. Ahamba kanje i-elections convener, deputy elections convener, elections coordinator, deputy elections coordinator, elections organizer, elections fundraiser, elections spokesperson, elections head of security. Then na 7 additional members. Ngicabanga ukuthi iyazwakala ukuthi sikhetha abantu abayi-15. I-structure sizoba nabantu abayi-15. Ne? Izolo ku-province, okune-meeting ku-province, i-leadership beyikhona laphayana, kukolapsiwe i-detachment is collapsed. Kungakho-ke sonke sikuma-regions sideployile konke ama-regions sezintwe 1 lesiyenzayo manje ukuthi sonke siba-collapsile. Yabona, kumele sikhiphe elections machinery comrades. Then ke ngalokho ngizobuya kuyo abantu abavunyelekile ukuthi babe kule meeting lena. 1,
in good standing. 2. Proven record of active participation. Umuntu kumele angene kule meeting, kumele abe yi-resident kule bridging avela kuyo. Umuntu kumele angene la, kumele akhiphe i-ID, i-proof of residence, the membership. Then the complaint, nomination process, the regional and sub-regional structures should compromise of the same number of members as the provincial structure, 15. I explain. The number of nominated members to regions should be proportionate to the number of sub-regions in each region. Usho ukuthi lapha sinama sub-region ayi-4 and then kufuneka inumber i-15. Kusho ukuthi ama-biggest regions ayothola inumber esizoyikhuluma, then the smallest izothola the lesser number, then bayenza i-15. Ngiqhubeke nawo. Good delegation, according to delegation, a minimum of 5 members not exceeding 10 per branch. Conditions may vary per province, but the intention is to have as much local participation as possible. The detailed report, okay. Right, comrade, now the guideline. One, geographical balance. Kungathi kunominatwa abantu base Ndwedwe kuphela. It must be balanced. Okay. Capacity. Capacity, potential leaders recommended to serve must, without compromise, have the capacity to perform and execute the portfolio of responsibilities. Three, gender. Gender parity is very important for helping structures to reflect the fabric of our society. 4, the age. Young people represent the future of our their energy, commitment and dedication should always be channeled towards the growth and success of Mkobozi Society. 5, people with disability. People with disability should be included within all the structures of the party. And MK and
military veterans, ex-combatants. Comrades, once the leadership structure has been established, unity in action, as capsulated in the section 4 of MK Party Constitution, should be ultimate binding value that ties the established structure together. Comrades, I think another and clear guidelines. Comrades, abantu kumele banominatiwe, angeke babe amakhansela, angeke babe ama-PRs, angeke babe abomela. Umsebenzi wabo ukuthatha umuntu asiseketheni. Baganikelwa all resources ukuthi bayenze lowo msebenzi. Nominated. Also, so that I will urge ukuthi abantu banominatayo babe abantu abasebenzela abantu. I-Constitution iyakhuluma ngama-values ukuthi ubuntu, i-respect, ukulalela, comrades, uyazi ezidimile ngaphandle abanikazi babo sicela ukuthi bosusa i-CP 59 ZT-ZL SPB 89 KZ-ZL ayisuzu enye i-ONI KZ-21 HYGP. Ngicela ukuthi babavulele. Comrade, ngisho ukuthi uma unominata umuntu ozoba yi-leader. Ngoba wanominata wrong, uzozisola kusasa. Akababi awukuba yikhansela asebenza against wena. Siyamamemba womkhonto wesizwe party, asisamamemba wamamemba. Your independent thinking iyafuneka nayo ukuthi lento i-wrong. I-wrong. Infection, mina ngiyazi umkhonto wesizwe infection, akuna infection. Infection ngiyazi impela ephila khona.
soldiers ukuthi silibalete abantu base-South Africa. Wonke umuntu ubheke kumkhonto wesizwe. Ayikho enye into kumrisi. Kumele sibe exemplar. Singafani namanye le kagogo kuyashawana kagogo. Kuyavuthulwa kagogo. Uyazi comrade, last week then no UTG, uBrian Molefe. One talk there is in story, what did he mean? Kune difference between South African Air Force ne commercial planes lozos gibelayo yini. We different yakhona yini ukuthi i-commercial plane kumele abhale phansi abeke plan ukuthi la ngizosuka ku-Bay eso ngihambe kanje engeke uyabona kumele ahambe kanjani athole ama-permission kwamanye ama-countries uyabona nalapho afika khona sithi uye eNigeria akafike eNigeria kumele acele i-permission to land alende after ukulenda aye kule bay leyo kumele aye kuyo. Air Force i-difference nayo i-Air Force bathi kuwe chief awulepeni yakho uyagijima uyathola ugijime ugibele iplane eyakho i-fighter jet bese uyayistata uyahamba awuphezulu bakunikeza ama-orders wendoda iya eMozambique yobhoma indawo eso uthatha ama-orders uphezulu emoyeni hayi phansi njengalo we-commercial. There's a difference ke comrades. Nalapho umkhonto wesizwe une-different. Ngiyakhumbula ukuthi azange nabakhetha abaholi ngakithi. Saba-appoint abaholi ngakithi. I-order leyo ihamba kanjalo comrades because if sesavumela qala ukuthi makube kanje ngabe manje ayikho lo mkhonto. Then ke comrades into ezoyenzeka manje wonke ama-sub-region akhona ngithi the way ngigcwele ngakhona angazi ukuthi ngizawudivayideka kanjani because you must be divided into your region. Umuntu nomuntu uhlala ku-region yakhe sub-region angifika kuma-sub-region wenu ni kwadukuza izokhipha izolominate abantu abayi-4 ezobafaka ku-region. iMandeni izonominate abantu abayi-4 ezobafaka ku-region. iNdwendwe izokhipha abantu abayi-4 ibafaka ku-sub-region. Ku-region. iMaphumulo izokhipha abantu abayi-3 ibafaka ku-region. Lo number ithi 15. Then comrades, angazi sizodivayida kanjani amarobhela ayi-4 but kumele nisishethe itulo or usuke ndawo usuka ngama-region wenu sub-region. Comrades, and then Ndabele, anhlala ngama-sub-region according to ama-guideline bayibiza ukuthi i-commission. The sub-region ama-commissions. Into we-discussa laphayana for 20 minutes or 10 minutes i-unity qala leyo bese kuyanominate-ke nadibhida ngalawo magama but ngicela ayi-4 anginikezile amanamba from sub-region saleni uyabona. Then hayi ngingakhululeka comrades nginikeze how many minutes or hour
njengoba nibona sila ehholo ngaphakathi eWard 28 kuzokhethwa seliqalile uhlelo lokukhethwa kwasekuhlukaniswa ngama-sub-region ngoba kune-sub-region yakaDukuza kuzoba ne-sub-region yakamaphumulo kuzoba ne-sub-region indwedwe kanye nayo imandeni so bonke njengamanje bahlukanisiwe ngamaqembuqembu ukuthi bazikhethele umuntu abamfunayo ngoba kuthiwa i-sub-region ne-sub-region kufanele ibe nga-4 umaphumulo kuphela ozothola 3 wey'hlalo so-ke engazi ukuthi kunabanye abangahlangani okuyi-sub-region yakwaDukuza engithe-ke angithole iy'nsizwa ey'mbili ayizongichazela ukuthi njengamanje kwenzakalani njengoba bengahlangani mfowethu ngicela ukuthi baduza TV batshele igama mase batshele nje ukuthi-ke yini eyenzakalayo njengamanje bangathi khona la kungazisani khona ngibingelele balandeli baka-KDTV igama uBrian Ntuthuko Ndebele ngila njengamanje eShaka la njengamanje into eyenzakalayo siku-consultative it's whereby ekhona sezeyani sizohambisa amagama abantu abazoba kwi-election nationally so njengamanje njengoba nje kwi-region kufanele abantu babe u-15 i-deployee ekhona eqhamuka kuza ku-national ithe ukwaDukuza fanele ube na-4 yathi umaphumulo fanele ube na-3 yathi imandoni fanele ibe na-4 yathi indodla fanele ibe na-4 so njengamanje-ke sikuma-commission but-ke engikubonile okunye kwakho ngiyabona ama-sub-region ayakwazi ukuyenza le process yale commission and-ke njengamanje kukhona isade njengamanje elilanga phakathi elokuzonaholo la khona ekade idiploye kusafana kuhlala khona but la isade langiphumela la kwenye indawo which means lokukhombisa ekuthenini alibuhloniphi uboni instruction eqhamuka from ku-national okuyiyona ebezodelana nama-guidelines la lokuzeni eShaka so njengamanje sisenkike njengamanje ngoba kuyavela ukuthi kunabaholi la kwaDukuza abangayifuni lentani ye-unit shuthi kuyabajabulisa kubona uma ngabe sizoba divided kangaka because ngofana nje abantu abazoba kuma-election national which means besinga-compromise kube u-2-2 for the sake of i-unit but ama-comrades still on asayidefire ngiyabonga siyabonga kakhulu mfowethu ngencazelo yakho brother mhlawumbe nawe uma ungabhalansisa kumfowethu njengoba nawe uthi uchaza ukuthi-ke ukwi-sub-region yakwaDukuza ngale nto eyenzakalayo uma ucabanga yini ezaba umthelela eqembini mhlawumbe uma ubona sikhona isisombululo esizokwenzeka ngoba mangizwe umfowethu uyasho ukuthi-ke i-sub-region yakwaDukuza inamasayidi amabili kodwa iyodwa wena mhlawumbe ngokuchaza ngokubuka nje kwakho le nto izonithatha inibeke kuphi and sikhona isisombululo kusona mabuka ngibingelela kubabukeli kwaDukuza TV mfowethu njengoba TV mina ngingakusho lo nikhuluma naye lapha nikhona umfowethu u-apologize ubakaza uma ebingela ukuthi Africa my home Ningizimu Africa la esikhona sikwathu Natal kwaDukuza i-region la esikhona lapha e-Ward 8 la esikhona ukubuza umfowethu la mina ngathi no umutho we-MK Party kahle indaba yonakela ubuholi obungasenhla including ama-gun forces example kuthiwa la kufuneka 10 ama-delegate eward angithi but masifike la ku-16 kugcina kungena abantu abawu-20 per-ward kuba ama-ward bawu-15 bawu-11 so indaba mphathi yonakela lapho if ubuholi be-MK Party from national level kuya ku-province including ama-regions kungaba organize buyihlele kuba well organized i-MK ngama-right ngama-unit ephilayo i-problem yoniwa ubuholi be-MK national province including i-regions ekhona i-region ekhona ngobana so ikwaDukuza injonjonjo nakamsazi kwaDukuza ihluleka ukuzo-organize iy'hlelo yona because ikwaDukuza kunekwaDukuza nathi omunye umuntu kodwa nxa iy'hlelo ezikhona nawo uhola bungasenhla kunawo umthelela wa-division eyenzakalayo msakazi wami siyabonga nje kakhulu siyabonga isikhathi sakho mfowethu siyabonga nangencazelo mfowethu inkosi ikubusise mabrother thanks mawami ake ngibingelele ngibonile nje laphana sengifika nje ngixolise nje ngiyabona sebeyakubiza ngibonile ngifika laphana esigungini bekhetha ukuthi ke obani abakhethiwe ngabona ukuthi ke engathi nawe ukwabanye kwabakhethekile kufanele kukhethekele kubona and mangithe ngiyabheka ngingaphakathi ngeke ngabona ukuthi uma wami uke wavela kwabantu akade besave noma bebhizi behola structure kusona esidissolviwe and engathi uma wami mhlawumbe ke bengacela ukuthi engitshela ukuthi ke ube ubani le structure esidissolviwe nanokuthi nje manje uzizwa enjani bephinde wakhetha futhi ngiyabonga
Igama lami nginguNtomfuthi NgwakaZulu. Bekade ngikhona kwi-regional detachment le ephumile. Bengikhona njengonobhala we-region. Njengamanje ngiyakuthokozela kakhulu ukuthi i-sub-region yami okumaphumulo sub-region uphinde futhi ukhombise ukungethemba ukuthi ngiyobenzela umsebenzi ngiyobamela laphayana kwi-region. Into kakhulu ke engiyaye ngiyiqhakambise ukwethembeka ukuthi mawuzosebenza nje nokwethembeka uphinde futhi abantu ubaphathe ngokulingana. Lezo zinto lezo izona zinto engikholelwa kuzo kakhulu ukuthi uba umholi kahle mangabe uzophatha those two, ngoba uma ngabe uthembekile uphinde futhi utreata abantu ngokulingana, ngikholwa ukuthi lo msebenzi wakho usukuzowenza kahle, bonke abantu baneliseke, ngoba okungamandla ukuthi mawusuthenjiwe ngumsebenzi yenza phela lokhu iphathi ekuthembe ngakho, ungathathi izinto noma ama resources onikezwe wona bese uganga ngawo, nokuthi ke ungawasebenzisi amandla othenjwe ngawo kabi. Ngikholelwa yilokho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. No, ngiyabonga nje mawami ngesikhathi sakho. uNkulunkulu akubusise. Ngithemba ukuthi ke babuyeli bethu bakwaDukuza TV njengoba sechazile umama njengoba kade evele ekhona uthena ke ube unobhala hayi usihlale njengoba kade ke ngichaza ke ngiyaxolisa kulelo phutha lelo ke kushuthi njengoba bephinde bamkhetha okusho khona ukuthi njengoba echaza ke umuntu osebenza nabantu okusho khona ukuthi ke mawuphila usebenza nabantu usave isikhundla sakho noma indawo obekelwe kuyona ngendlela eyiyona kuyophinde kwenzeke njengoba namama enzile ngoba bebengeke bephinde bembize okwesibili kanti bebengajabule ngaye. Mama siyabonga nje kakhulu nabantu ngicabanga ukuthi abanye bazosika iphethini kweni ukuthi mawukwazi ukusebenza kahle nabantu naye imphumela yakhona. Mama uNkulunkulu akubusise usave kahle la bezokukhethela khona esihlalweni. Siyabonga nje kakhulu. Dukuza TV njengoba nizwa nje kukhulunywa engazi ukuthi u-sub-region yakwaDukuza ayikhululekile ngoba amanye ama-sub-region engathi ahlangene ngamaqoqobana njengoba niwabona ayabonisana khona iphuma lawo, kodwa i-sub-region yakwaDukuza engazi ukuthi iyona esasenkingeni nesabambezelekile ekuthenini bakhethe akukhetheki. Njengoba kuyimanje bakhombana ngemino uyabona konakele babukeli bethu bakaDukuza TV, kodwa ke akasithembi ukuthi ke mhlawumbe khona uzogcina kulungile ngoba bayasho ukuthi kulo-4 akuphume 2 ngala and kunabangakuvumi lokho ekuyisimo osingesihle kakhulu ngoba ngisho sithi sibona ukwenza i-interview kwabanye abavumi ngenxa yesimo bathi imoya iphezulu. Asithemba ukuthi ke kodwa mhlawumbe kothina ngizocela ukomredi lalela akhona amakomredi komredi sikulokho komredi ngalo ngizosanda lokho komredi ngalo sicela usoro komredi sicela komredi ngalo usoro ukuzuza kwazi ukuzikhalela kodwa sihamba siyakhona because sesiyakhulu ipresident Thank you.
babukeli bethu ke babukeli bethu bakaDukuza TV, yizo ke izinsizwa lezi abanye sebehambile ke ebangaphansi kwendwede sub-region, ngoba ke engathi ibona abanganenkinga ethe kuba nkudlwana abagcine behlulekile ukukhetha. Kwacaca ukuthi ke fanele begcine bebe u-16 ukuze kukwazi kulo 16 lokuhlungwa one by one until kuze kusale u4, okuyiprocess ke ethe kuba yinde, nento eyenza ukuthi ke nathi siwa kwaDukuza TV lokhu sifike ekseni ngo7 namanje o10 to 10 ebusuku sisasokhona. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke uhlelo lokugcina lo, ngoba umaphumulo yiwona kuphela ke obusubambile since unenkinga enkulu yokukhetha. Sibonga ke babukeli bethu, sisazoqhubeka silo sinivezele kuze kufike ekugcineni. Okay, siyabonga. Ngiyabonga konke i-leadership evela endwele bathi bayithatha region Mfishane. Okay, leadership. Lama comrades ane-confidence ini. Comrades bonke abantu abakhethiwe ngibacela ngapha. Ayinamagama msala. Comrades sinakhulu. Babukeli bethu ke bakaDukuza TV, isihambe yafika ekugcineni ke uhlelo lonke lokukhetha, iyona ke i-sub-region noma i-region yonke ke le isiphelele okuyibona ke abakhethiwe, ngoba masithi siyabuka ubuso obubodwa kuphela obubuyile, noma ngathi nje bubili obubuyile. Kuba siyakhumbula ukuthi ke comrade ke noma ubaba ulokhona lapha umsezane ubekade ekhona ewumgcini mafa walonke iqembu, elandela uye ke uMamZulu lo seduze kwakhe ke okuyena ke unobhala walo ke iqembu, babuyile bobabili ke. Masingakazi kahle ukuthi ke izihlalo zabo ke njengamanje zithini, kodwa isithemba ukuthi ke sohamba sihambe sigcine sithole ukuthi ke ubani ophethe kanjani kuliphi isayidi. Siyabonga babuleki bethu bakaDukuza TV ukuba nathi uhlelo lokuqala kuze kufike esiphetho sohlelo, ngoba ke yule usiphetho sohlelo lolu yinto abaholi abakhethekile from kwaDukuza, noma nje lonke ilembe lilonke lihlangene.